tega mo te wā Tuku Taonga. So if we could just have, I've been saying this all afternoon, if everyone could just have a seat, e noho, taki noho, and if you're walking, just walk a little bit faster. Or, matua, running, hey, anei te tauira. And then 3, 2, 1, noho, hey. Must be from Whaitara. Okay, this is how we're going to run our prize giving e te whānau. We will very, very shortly, to begin our proceedings, we are going to hear from our kaiwhakawā. We will then hear from the hosts of Te Matatini ki Hopu Hopu hei Te Reo Ngā Tau. We will go non-aggregate and then the aggregate items. And finally, we will announce the toa whakauhuaka, the 4 teams who will be representing Te Kāhui Maunga in Waikato in February of next year. Finally, just a pānui to our people on stage. I don't know how well you can hear me, but to our groups, the taonga are staying behind this year because they need some love. So we will present them to you, and then if you could leave them on this beautiful table, we will take care of them for a year and fix them up and varnish them. I'll be there with my sandpaper and varnish them and what have you, engraved, and then we'll have them ready to be presented back to our winners of this year's regional competition next year. So you will get them eventually. Hoi anō, could I please first start by acknowledging all of you for being here this evening, and we know that it is late and we apologise for that. However, tēnā rā koutou, kei ngā kapa, tēnā hoki koutou. Tuatahi ake, can we please acknowledge our kaiwhiriwhiri, our kaiwhakawā, with a big round of applause. And I'm just going to stand like this, and could I please invite Auntie Judy to come forward, who will present our taonga to our judges. And Auntie Judy's just going to come over here. She's like, am I? Yes, you are. Thank you, Auntie. And if and just bear with me, kaiwhiriwhiri mā, you're all going to come up and get us something from us. And we're going alphabetical order by last name. And there'll be a rolling round of applause. And you'll go over and collect your taonga from Auntie Judy. In this order, please, e te whānau. Mihi ana ki a koutou katoa, Paula Brosnan. Followed aptly by Tana Makau, Ria Brosnan. Tēnā koe, Nick Whanotoi. Keep the applause rolling, e te whānau. Alexia Hukarere Greening. Huia Hahunga. Te rangi Haiata Hare. Hira Hona. Hira Hona? Kari kone, ko wehe, kei te pai. Naomi Hauia Herewini. Marlena Huaki. Tūhoi Huata. Ani Huata Ellen. And I'm going too fast. Mahinarangi Kirehoma King. It's my sis. Kingi Kiriona. No Koinei. Greg Koya. And as they're coming to get their certificates, e te whānau kaiwhiriwhiri, while it might look like they're sitting there all day, they are working blimmin' hard. And they have worked hard over the last 4 weeks in preparation. When they receive the scripts, their judging role begins not just on the day, but 4 weeks beforehand. And it is a very, very hard job. Tēnā koe haimona maruera. Oi. Arona Maui. Hohua mohi.
Te Rania Ormsby. Anameka Painga. I'm going too fast again. Ad lib. You will note that this year at Te Whānau, we have one of the highest caliber judging panels that Te Kāhui Maunga has seen in a very, very long time. And we thank you all for making yourselves available. We also thank the kapa who make nominations for the kai whiriwhiri, the kai whakawā roles. But note that this year it has been particularly challenging, but we do look forward to the development and growth of judges here at home. Now, where did I get up to? Dr. Te Hira Painga. Tēnā koe. Mark Perikahu. We'll have some more kaha in that applause, please. Thank you, there it is. Jojo Rangi Hayata. Jojo? John Reid Turi Tiakitai, my uncle from Raitahi. Yes. He's in Ellis, actually. Marilyn and Gary, he's in Ellis from Raitahi. Yes, I've just made a new relation today, all the way in Whaitara. Joylene Rohe Karauria. Michelle Satchel. Junior Silbury. Kahurangi Simon. Oh, we got a big kaha one for that one. Uncle Kahu, Kai Waiki. Tēnā koutou, the K-side. Cherie Spooner. Te Waipounamu Teinakore. Dr. Rawiri Tinirau. Keita Tuhi. Auntie Keita. Waipatu Māori Catholic Club. Sorry, coming. Ngāria Walker. Tony Walker. Te Korau Whangataua. Te Ngāwari Wright. Oh, that was a big one. Oh, we've got a standing ovation. Famous. He hanga paiaru. If you know, you know. Hono. E te whānau, we also want to acknowledge Papa Chris Winitana, who was allocated a spot, but sadly couldn't make it. Homai te piki paki paki ki aia. And finally, also acknowledging Miriama Crib, Ngā Kura Punga, Tipene Kent and Tauke King, who helped us with scrutineering. Homai te paki paki. We have one final acknowledgement to make, and that is to Dr. Turuhira Hare, who is our head judge, but is more than our head judge. She coached us for the last 8 weeks on how to pull off a regional competition, coming from someone that has never done a regional Kapa Haka competition before. With our executive, we are new to this, and Whai Turuhira was there with us every step of the way to answer every question, good, bad, happy or sad. Tēnā koe, kei te waine, homai te paki paki, kia tākuta Turuhira Hare. And with that, could I please at this point invite a representative who I believe to be Hohua Mohi to speak on behalf of our esteemed judges e te iwi e te whānau whakanuia. Hika i ngai haere anau, e rua ka i ngai haere anau, ka taka ki te whakakoki ngai Whaitara paki. E ko ngā uria, matua te Tapuwae i maunga tū, takinei hokia ngā roha, ka uru te hiki o toha, regare ka kauana, fiua, fiua, fiua
Maunga. O mana o tapua whakamataku. Tēnei te mihi ake. Te hau kāinga. Whaitara Ngarue. Te ati awa. Ngā pura o te teihau au. Anei pia te mihi. Rua te kaumāha nei tau koutou e pātaina ki haramai nei kuaia. Te matatini o te Kāhui Maunga. E hia marama ki muri, i rongo nā mātau i te aroha. Nei, e rongo tonu nei. Koutou ngā kai whakahaere. Koutou ngā kai tūau, tūmanoko e tikana tēnā kupu. Koutou te hunga a whina, tēnei te mihinui o tēnei tira ki a koutou. E mihina ki o koutou koeke. Ngā pākeke. Ako sani, tēnei te mihinui ki a koe. Anei te pāpāre hutai mua nei mihi kau atuan. Parirau e hoa mā, tēnei te mihinui ki a koutou. Iai tēnei kaupapa. He kaupapa atahua. He kaupapa pai, he kaupapa reka. Te reka i ko rohi ai ngana hira. Ngari rongo nei au i ngā kōrero. Nei te tira rāwa hoa turi hira tēnei te hāre a kenei. Tai hoa tērā kōrero. Tuatahi, me mihi ake. Kia koutou te Kāhui Maunga i tukutuku i o koutou kai whakawā. Ki rohe ti, ki rohe tā, ki te matatini. Whakawā ai. Anei, te whakahoki mai tērā takoha i te rangi nei. Ārua, te Kāhui Maunga. Koutou i takoha, i o koutou weota, i o koutou titonga. E kora huirangi maranga mai. Mere iwa maranga mai. E Morven maranga mai. Ainias maranga mai. Koutou te hunga. I takoha nui i o koutou weata i o toi ngā tau tēnā koutou. Nei ngā manu. I whaangaia ki e rāhua. Te hoki mai. Te whakahoki mai e rā kano. Tako hanui. Ki te ngohere matua i te rangine. Ka mutu, e mihi ana kia koutou ngā kai haka. E mihi ana kia koutou wahine. Ngā tāne. Ngā tamariki. Ngā mātua. Rātau i tuku ia koutou kia hāre ki te prakiti. I tuku ia koutou kia hāre e noho tahanga i rātau ki te kāinga tēnei ka mihia. Engari tēnei hunga, te nui ngai haka tonuan. Uetahi kārotahi anō ka heke mai te atamira. Kia koutou ngā kai haka, e mara mana mātau ki te ara ua. Te heke wera. Te hāre ki te prakitihi. Te whakatakari i tētahi ki tētahi. Nei te kawe mai. I e rā takoha, i e rā mātaru, i e rā mōhio ki kone. Ka mutu, tēnei tira. Te nui ngō mātau, he here a whakapapa ki kone. Ki te kore, he here a whakapapa ki kone. Nā te take o te harama. Tēnā koutou i whāwai ai, i whai wahanga ai. Tēnei rua nui ki te hoki mai ki tōna kohanga. Tēnā rā wātu koutou. Te aroha nui, e rongo tonu ana. E rongo tonu ana. Harai te mā, i tīmata. I te matatini o ngā Kāhui Maunga. Kao! Horoa nei koutou e takoha nei i tēnei mea te aroha ki te katoa. Koinei na nāu, hiake e ai e hau. Ngā kupu i ki ai nana hina mo te reka. He reka te nohotahi. Ki tēnei kaupaora. E kore mātau e tō mai o mātau mate ki konei kāo ki tēnei kaupaora. He mea whakanui tēnei ia tātai. Nei toku whai aturu hira. E toru ngā raupura kei te kapu o te ringa. He mena nāwe mātau, i runga i te tūmanawa ki kaue mai ki konei. Tuatahi ko te tika. Tuarua ko te pono. Tuatoru ko te aroha nui ki tēnei kaupapa tēnei te takiake nei te rangi nei. Huri noi ngā whatawhenua kia nei ko ngā Kāhui Maunga. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.
Ooh, standing in line with them makes you want to join Kapa Haka. You wish. Hono, I need to make some very, very important announcements to our funders. You've heard this all day, like, oh, here we go, just tell us the winners. Te Matatini Society Incorporated, Kao Tēnā Koe, Toi Foundation, Tui Ora Te Punanga Ora. Ngāti Maru, Ngāti Ruenui Te Atiawa, o Tarauwa Hapu, Ngāti Mutunga, Urenui Pā, Ngā Iwi o Taranaki Te Tōpuni Ngarahu. Whaitara Bears, Whaitara Rugby League Club, New Plymouth District Council, North Taranaki Sports and Recreation, Whaitara Gymnastics, Puketapu Hapu, Whaitara High School, Whaitara Taiohi Trust, Whaitara New World. So many Whaitara things. Whaitara High School, Te Heru Māpara, Whaitara Night Market, Te Rauoranga, Matiki Consultancy, TSH, Te Korimako Taranaki, Ngā Wātine Māori o Aotearoa, Presco High Sustainable Taranaki. Tēnā koutou katoa. Thank you very much for your support. The next part of our prize giving is to also acknowledge a very, very large team of people who put this event on today, including our media team, TSH, who what you see have put up, Sam, tēnā koe, our MCs, Dini, Moana, and Matapaipai, our collation, our vendors, our sponsors, Te Tū Mata Ora, tēnā koutou, and also there's one person we will acknowledge very, very shortly, i.e. now, and she's probably hiding, and her name is Kayla Pue. And can everyone just give Kayla a big fat round of applause? You know why? Because everyone says to me, oh, Elijah, you must have been up late doing X, Y, Z. No, not me. That was Kayla. Kayla is the one who put this all on, and I cannot and will not take credit for the beauty that she has created. Kayla is hiding, but we've got a taonga for her, but she won't come up. I know her, she's my cousin. Us Pues are humble people. Who was that laugh over there? There was you, Ash. Yeah, there was. Yeah, that'll be right. Anyway, jokes aside, tēnā koutou, we have two extraordinary prizes to award this evening. And they are to two people who have contributed to Te Kāhui Maunga and to their kapa and to Kapa Haka in Aotearoa for over 2 decades. The first recipient receives life membership of Te Kāhui Maunga. Life membership is only awarded to a select few people who have made significant contributions to Te Kāhui Maunga and to Kapa Haka in their own area and to Kapa Haka nationally, and have since hung their poi, piu-piu or rākau up. We are really pleased and honoured and privileged to be presenting life membership of Te Kāhui Maunga to Whai Te Rangi Hemi. E te iwi whakanuia life member of Te Kāhui Maunga, Whai Te Rangi Hemi.
Tēnā koe e koe. Our second extraordinary presentation is to someone who has also made a significant contribution to Te Kāhui Maunga and to Kapa Haka in Aotearoa. Recently made patron of Te Kāhui Maunga as an acknowledgement of 10 years service as Deputy Chairperson of our committee. Te Taipa Kāmeta has also led Te Reanga Morehu o Rātana for a number of years and has been a back-to-back winner of this regional competition. In recognition of his new role, we are honoured to present a taonga to Te Taipa Kāmeta, who today is made a patron of Te Kāhui Maunga. Te Taipa tēnā koe. Tēnā tātou te hui ngai te tui ngai. He roto i ngā tini manaakitanga ui hoa ngā mano matua tama wairua tapu me ngāne he rapono te maanga ke roto he tautoko mai ai ane aki ne ai. Ka reo ma te whakatoro ake ne ngā kōrero. Engari tēnā koutou te kāhui maunga ke ngā kapa katoa, tēnā pito, tēnā muka, tēnā kokona o te rohe. Tēnei rā te tūhou ne kia koutou. E koe e turuhira, o tira tēnā koe, tēnā koutou ke ngā tani whahukuro o te aoka. Ka tau harai nei ki te ata tiro mai wā mātou mahi, o tira te ata whāngai, te ata aki, whakatēna nei, ia mātou ngā kapa o te kāinga nei, tēnā koutou te hara mai. Tēnā tātou e whakanui ana te tohorua nei, tuatahi aki tōku māma, pene ke te kōrero he kuia tino maia tēnei, tōku māma. Nai te wiki tonu nei, mate atu, taku i rā mutu o tira tana mogopuna. Te rā tū, tanu mihi, ta tātou i rā mutu, tana tinana ki te kōpua papa tuanuku, tana wairua ko tukunatu ki tōna kā punitanga. Aha ko te kaha ngau o te mamai, te pauri, ko te hiahia tonu a māma, te hare tonu mai ki te kaupapa. Koinei te nui, tōna ngā kauni, enei kaupapa o te rā, enei tāonga o tātou. Tuaru ake ki tēnei pau o tō tātou reo, pau o tō tātou tiganga, pau o te hāhi, he momo tēnei tangata. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakanui ana i te tokorua nei, mo ia pai au. Nā ki te rongo au i a rātou me ana, me potonoi ho te kōrero. Engari, tēnā koutou, tēnā tātou e whakanui ana i te tokorua nei. I runga noho ki te whakaro, ko wihua ta tātou nei pāpiringa pātata i tina tatana ki a mātou i ngā wā katoa. Ko re wehi a mātou i roto i ngā wā o te pauri nui, i roto i ngā wā o te hari nui, ke rere te hao o tō tātou nei matuni terangi. O reira, ngā whakamoimiti, ngā whakawhetai atu, kia i honga mano i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngāne he pono, te maanga ke roto i tautoko mai, ai ane aki ni ai. Kei raro.
O mai te pakipaki, tēnā koe tema i e nā kōrero, tēnā rā kōrua, kei aku rangatira. We now move. Oh, I've got a thing in my ear. Hurry up. Coming forward to receive flowers which we presented by Janine Maruera. She probably won't even come forward, but I want you to all to give a big round of applause to Kayla Pue, who has just joined us. She's looking at me like, what the? But keep going, because she's the one that put this on, not me, not anyone else. Kayla Pue, look at her. My cousin, love you. I'm going to get in trouble for this, and that's all right. We now move to the non-aggregate items that you have all been waiting for. We will start with the waiatatira, and how it'll work is I will announce the third and second place getters. You will come forward to receive your certificate, be seated, and then I will announce the first who will receive taonga, take a photo, and then be seated. E marama ana? Sounds like a lot of steps, but that's what I've been told. Could I please invite Cherie Spooner to present the waiatatira non-aggregate taonga? In third place, waiatatira non-aggregate goes to Te Ropu Tutu Kaika. In second place, Ngā Waihotanga. And in first place, receiving the Aotea Regional Choral Competition Trophy, is Te Reanga Morehu o Rātana. And mene mene mai, beautiful. Homai anō te peki paki paki. The second discipline, I thought there was a karanga. I was like, oh, talking over a karanga, sorry. The second discipline is kākahu, which will be presented by Joylene Rohe Karauria. Second place equal, we have, please, Ngā Waihotanga in Te Reanga Morehu o Rātana. And in first place for kākahu, receiving the kākahu trophy donated by Aotea Utanganui, is Te Kuranui o Pairangi. Homai anō te piki paki paki. Kai tātaki wahine, could we invite Te Ngāwari Wright to present the taonga? In third place, Ngā Waihotanga. And first equal, Te Reanga Morehu o Rātana e Ngā Purapura o Te Taihauauru.
Te toa ngā kaita taki wahine, Te Whakataetae Kapa Haka Rohe o Te Kāhui Maunga. And together they will share the Te Matapehi Trophy for Excellence in Leadership. Kai tātaki tāne will be presented by Te Korau Whangataua. In third place, kai tātaki tāne non-aggregate, Ngā Purapura o Te Tai Hauauru. Oh, I thought there was a haka. And first, equal for kai tātaki tāne receiving the Te Matapehi Trophy for Excellence in Leadership goes to Te Rea Ngā Morehu o Rātana and Ngā Waihotanga. It's a mana handshake. Hello. Yes? Oh, have I made him? The little fairies in the back just doing their thing. I was like, oh, I've made a mistake. Not me, for once. But we are going to very shortly move to Te Kairangi o Te Reo Ātuhi. Te Kairangi o Te Reo Ātuhi. Or am I going to Titonga Hau? Titonga Hau. Could I please, you sure? Okay, I'm getting nervous. Titonga Hau. Mō Teatea will be presented by Kingi Kiriona. O mai te paki paki. Hei puna waiora. In third place, Titonga Hau mō Teatea, Ngā Waihotanga. And in first equal, Titonga Hau mō Teatea, ho mai te paki paki, te kura nui o Pairangi me ngā purapura o te Tai Hauauru. Ho mai anō te piki paki paki, te toa o te mō Teatea, Titonga Hau. Titonga Hau waiata āringa, mā te waipaunamu teina kore, tēnei taonga e tuku. Tuatoru, te waiata āringa, ka whiwhi ki a ngā waihotanga. And in first equal, waiata āringa, te rea ngā morehu o Rātana me ngā purapura o te Tai Hauauru. Oh yes, your daughter needs to have a seat.
Is that a haka next door? Ngā toa o te waiata āringa, te rea ngā morihu o rātana me ngā purapura o te taihau auru. Tango whakāhua me koe te wai. Yeah. Ka pai. Te taha ki te poi, mā Auntie Keita tēnei taonga e tuku. Keita tuhi in third place, tuatoru, te poi non-aggregate, ngā waihotanga. Te toa o te poi, first equal, te rea ngā mōrehu o rātana me ngā purapura o te taihau auru. Ho mai anō te piki paki, te taha ki te poi. We now move to the haka. Titonga hau haka, presented please by Tony Walker. Oh, sorry, you can't hear me again, eh? It's turned around, I can turn this way. The following three teams received first equal. For the haka non-aggregate, please give a big round of applause. Te kuranui o Pairangi, ngā waihotanga, me ngā purapura o te taihau auru. Let's give them a big round of applause. E te whānau, te toa o te haka, non-aggregate. Now, before I move on to the aggregate placings, just keep standing, Tony. Before I move on to the aggregate placings, at this point, I would now like to offer some time to the hosts of Te Matatini ki Waikato, ka tūkiroti a Waikato. I don't know the name of it yet. I'm waiting for the name. But Te Matatini ka tūkiroti a hopu hopu hei tērā o ngā tau, representing te whare haka o Tainui, ho mai te paki ki tō rātou hea mana, Tony Walker. Ka tira I ka mā, tia te rangi e tūnei ko te atua tō tātou piringa ka puta ka ora. Tia te papa e takoto nei ko kuini ngā waihonu I te pō, ki te whenua. Ka rongo te pō, a tātou tini mate. Ka rongo te ao tātou e hui mai nei, tēnā tātou. Tēnā tātou I te āhuatanga o tō tātou hui. Te Kāhui Maunga, koutou rā, a kaipupuri I te kiwai o taku kete. E mi ana, mō koutou I te āhuatanga o te matatini a I te rātau. E mihi ana kia koutou o tira ki taku tuākana, ki taku rangatira te tāepa. Rua tau ki muri, wāhi ai, te reo rāhiri, kia mātou o tainui waka, kia whakaeke, ki rungi I au koutou. Tēnei te tāu tūtua te aroha, kia koe, kei taku rangatira, o tira ki ōrahi, ki ōnui. Tēnei te reo whakahei. Pōhiri nei kia koutou, manua e sani, koutou rā mi ōrahi, puta noa ngā karangatanga maha
ki wainga nui au koutou, tēnei te reo pōwhiri ki au koutou, nau mai piki mai, nau mai hara mai, nau mai piki mai ki runga i ngā niao o te wako o Tainui. Hara mai kia raukaua, hara mai ka Ngāti Mania Poto, hara mai kia hauraki whaorau, hara mai ki te aroaro o Hākari Mata ki hopu hopu ki runga i a Waikato. Piki mai, kake mai, haere mai ki te umanui o tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihono i te pō. Kia e ai te kōrero o tōna matua tō tātou ki ingi Māori, ki ana, tākiritu te kotahitanga, tākiritu te mana motu hake, tēnei te reo pōhiri ki a koutou, tākiritu te matatini 2025 mai whitu. O tira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Tēnā rā koutou. We now move to the final non-aggregate item that I forgot. Te kairangi o te reo a tuhi, mā te rangi haiata hare tēnei taonga e tuku. In third equal, te rōpū tūtū kāika me ngā waihotanga. And in first place, te kairangi o te reo a tuhi, tuatahi, ka hoatu tēnei taonga kia ngā purapura o te taihau auru me te kuranui o Pairangi. Now, as you might have seen, a couple of these disciplines don't have trophies. I'll just plant that seed there now. Taka. Tēnā rā kōrua, homai te piki paki paki, te kairangi o te reo ātuhi.
We now move to the aggregate placings. Are we ready? Oh, hang on, I'll just do... No, just jokes. Whakaeke, presented by Jojo Rangi Haiata. I'll do it the same way e te whānau. I'll do second and third, and then we'll do first. Unless there's equals. Second equal. Wakaeke goes to te kuranui o Pairangi me ngā purapura o te taihau auru. Homai anō te piki paki. Oh, did we take a photo? Oh, no, we didn't, because, no, we didn't. For there's a reason for that, Elijah. Because te tuatahi, te toa o te whakaeke receiving this trophy donated by the Aotea Māori Performing Arts Committee, homai te paki, te reanga morehu o rātana. Te toa o te whakaeke, homai te paki, te reanga morehu o rātana. Te mōteatea, presented by Paula Brosnan. In third place, mōteatea, ngā purapura o te taihau auru. And in first equal, receiving the taonga whakamaharatanga ki a morewarewa mō waiata tapito, te reanga morehu o rātana me ngā waihotanga. Homai anō te piki paki te whānau. We now move to Waiata Āringa, presented by John Reid Turi Tiakitai, all the way from Raitahi. He is. He's from Raitahi. Mana motu hake. In third place, Waiata Āringa goes to ngā waihotanga. And in first place, who's ringing me? And in first place, first equal, Waiata Āringa, receiving the trophy He Tohu Maumahara Kia Hami Prime. The winner, te reanga morehu o rātana me ngā purapura o te taihau auru.
we go. Look at that cute taonga. Tēnā koe, tēnā koutou, homai anō te piki paki paki, and apologies for that slight moment. We now move to the poi presented by Huia Hahunga. In third place, poi aggregate, homai te paki paki, ngā waihotanga. In second place, poi homai te pakipaki, ngā purapura o te tai hauau. Ka pai, Renee. And in first place, receiving he tohu maharatanga kia te pare parata nā te huatahi. Te huatahi was a kapa haka established in 1993 for the 94 regional festival. I was not there, but I'm sure others may have been. The winner of this trophy, he tohu maharatanga kia te pare parata nā te huatahi, goes to Te Reanga Morehu Oratana. Homai anō te piki paki paki, te reanga morehu o rātana tēnā rā koutou. Can I please invite Haimona Maruera to present the Haka Awards? The following three teams achieved second equal. In Haka, homai te paki paki, ngā waihotanga te kuranui o Pairangi me te reanga morehu o Rātana. They all walk really slowly. And the winner of the Haka, who will receive the Pehi Mana Tāmati Board Haka Trophy donated by the Taranaki Māori Trust Board, goes to Ngā Purapura o Te Tai Hauauru. Homai anō te piki paki paki, ngā purapura o te tai hauauru. Can I please invite Ria Brosnan to present the Whakawātea Awards? In third place, Whakawātea goes to Ngā Waihotanga. In second place, Whakawātea, Te Reanga Morehu o Rātana. And in first place, receiving the taonga sponsored by Westpac Trust Te Hāwera, homai te paki paki, ngā purapura o te tai hauauru.
Ho mai anō te piki paki paki e te whānau wakawātea ngā purapura o te tai hauauru. Thank you, Ria. Can I please invite Dr. Rawiri Tinirau to present Te Kairangi o te Mita o Te Reo. In third place, Te Kairangi o te Mita o Te Reo, ho mai te paki paki, tuatoru te reanga mōrehu o rātana. Tuarua ngā purapura o te tai hauauru. Te toa o te kairangi o te Mita o Te Reo, ka whiwhia Sorry, I'm just trying to get this right. They will receive a wakahuia donated by Aotearoa Māori Performing Arts Committee, AMPAC, te toa, te kairangi o te Mita o Te Reo Māori, te kuranui o Pairangi. Ho mai anō te piki paki paki, te kairangi o te Mita o Te Reo Māori. Can I please ask Kahurangi Simon to present the next award? Yeah. Hey, you better stop. Get nervous. The best overall act of taikura. Aros, the most important trophy, will receive a taonga donated by the Simon Wānau Mōku. The winner of the best overall aggregate of the taikura teams goes to Ngā Pakeke o Rātana. Ho mai anō te piki paki paki, ngā pakeke o Rātana. The moment you have been waiting for. Can I please ask Auntie Judy Maruera to present the 4th place overall aggregate winner? I will announce these separately. The 4th place winner of the overall aggregate, representing Te Kāhui Maunga, ki Waikato, hei tērā tau ki roto i a te matatini, ho mai te paki paki, te tuawā, te kuranui o Pairangi. And we'll have a photo. Auntie Judy. That's it. Ho mai anō te piki paki paki, te kuranui o Pairangi. Uncle, thank you, Auntie. And we'll just ask Uncle Tupito to come and present the
third place winner, overall aggregate. This award, third place overall aggregate, representing Te Kāhui Maunga next year at Te Matatini, ho mai te pakipaki, ngā waihotanga. Ngā waihotanga, ho mai anō te piki paki. And I would now like to ask Mrs. Patricia Ngārewa, Nanny Bib, to present the runner-up award, Te Uru trophy donated by Aotea Māori Performing Arts Committee. In second place, representing Te Kāhui Maunga at Te Matatini, ho mai te pakipaki, Te Reanga Morehu o Rātana. And we'll just take a photo with our Nanny Bib. Ho mai anō te piki paki, te reanga morehu o Rātana. He karanga tēnei kia tumuaki manuao, Whaiarangi Mārie me Tony Walker, te hoatu I te toa ihuaka o tō tātou taitai. Presenting the Te Auripo Tāmati Aggregate Trophy will be Tumuaki Manuao, Whaiarangi Mārie, and representing Tainui, Te Wharehaka o Tainui, Tony Walker. The winner, Te Toa Whakaihuaka o Ngā Whakataetae Rohe o Te Kāhui Maunga, ho mai te pakipaki, whakanuia, ngā purapura o te Tai Hauauru. E te iwi, our hosts for our regional competition this year, representing Te Kāhui Maunga, ki roto I a te matatini katu ki Waikato Whaitara o ngā tau. Whakanuia ngā purapura o te Tai Hauauru.
Tēnā rā koutou. I know you all want to leave, but me mutu tō tātou hui I roto I ngā tikanga tuku iho o rātou mā. I mua I tō koutou wehenga, we are going to pass the time to Papa to have ruruku. Before everyone leaves, we ask you that you turn around and we just pause for a moment to have karakia before we all leave. He oi anō, I'll come over there. Before I hand the mic over to Papa, those of you watching at home, those of you who have joined us here today, tēnā koutou, ko ngā tauwhirotanga a te wāhingaro ki runga ki a koutou katoa, ko te Kāhui Maunga tēnei e mihi ake ana ki te ia o koutou I tai mai I roto I enei rā e rua. E te Papa, ka hoa tu te rākau ki a koe. Taiwa. E hore re rawa. Te rangi e tūnei te papa e takoto. Ki tō tātou ari ki nui, kia kuinenga wai hono I te pō, kei te rere tonu, te rauaroha ki runga I a koe me ngā manaakitanga ki tō whare. E te rangatira tēnā koe, e karanga mai nei, ki te motu meki, kia tai ake ki roto o wai katoa. Tēnei ka mihi. Kia koe hoki rai te tumuaki, manu ao ko hamutunga, tēnā hoki koe. Kei ngā kaipiripiri, nā koutou hoki te mahi, nui, no te hotu mana o te ngākau. Kei ngā mana, kei ngā pātaka whakairinga kore o te motu. Kei ngā tōtara, tū te wao, tēnā koutou. Tēnei te rohe mihi ake ana kia koutou I roto I tēnei wā. O tino, ki ngā kapa katoa I tui te rangi nei, kei ngā taikura katoa, kei ngā matua, tēnā koutou, tēnā koutou. O tino wakawiti atu anō, kia koutou ki te kura nui o Pairangi, maui atu ana, ki ngā hiotanga. E tino mihi nui ki te reanga more, tino mihi nui, waroa koutou, waroa. Nō reira kai a kuranga tira te tae pā koutou. E Whai, a ko koe te rā rangi māri e. O te anō, tēnei te ngākau tūhakaiti e tūnei. O tino, waikato, kai te hare ake. Ia pērā rā te kōrero. Nō reira ka taunga manakitanga o ngā maunga o te rohe nei. O te raukura, o te paimārire, o te anō o te rongo mau ki runga I a tātou katoa. Hei paihere atu I tēnei, o a tātou nei tino hui I tēnei wā. Ka hoki anō au ki te karakia, e wakahua nei te toki, nāna te waka nei o toko maru I tārai. O te anō, hoki pai ake e ngā iwi e ngā reo e ngā karangarangatanga, I roto I te aroha o te raukura, te aroha o te irerire hau, pai marire. Tēnei o ki te ko takataka e rongo mārua watu wānau wai o runga te pū wakamaroro au. A moa ke au I tāku toke ko te au I orangi. Wai o rua I oki ki runga I oki ki raro. I oki ki te wai au ki te ao mara maru. Marua kaura. Tangaroa unuia. Unuia mua wakarota waka I a tāne mauta. Ki te wai au ki te ao marama. E rongo e wakairi atu ki runga ai. Te rutiru awi ki waka maua kia tīna. Aume ui e. Ka mura.